Reka ngusuhuze kandi nkwifurize gukomeza kugira ibihe byiza wowe nshuti yacu kuri General Knowledge Entertainment. Aho isi igeze ubu isaba ko umuntu akora cyane kugira ngo ashobore kugendana n'umuvuduko wayo. Bamwe usanga bakora akazi kabasaba kwicara umwanya munini, hakwiyongeraho gukorera ku mihigo baba barasinyanye n'abakoresha babo, bikabongerera igitutu cyo gukora batareba ku ruhande. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe zimwe mu ngorane ziterwa no kumara igihe kinini wicaye, turebe ibyo abahanga batandukanye babivugaho, tunarebere hamwe n'inama batanga. Guma kuri General Knowledge Entertainment, isoko y'ubumenyi. Ubushakashatsi bwagaragaje ko kwicara umwanya munini bigira ingaruka nk'izo kunywa itabi. Ibi bikaba byaravuzwe n'abashakashatsi bo mu ivuriro rya Mayo muri leta ya Florida muri leta zunze ubumwe za Amerika. Bagaragaje ko ingaruka zo kumara umwanya munini umuntu yicaye zingana n'iz'abanywa itabi ku buzima bwa muntu. Iterambere rituma abantu bamara igihe kinini bicaye badahaguruka, bari nko mu ngendo zo mu modoka, bamaramo amasaha menshi mu ishuri, imbere ya mudasobwa cyangwa se ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga mu kazi muri iki kinyejana cya 21. Ubushakashatsi bwakorewe ku bantu basaga 800 bareba uko bicara mu myaka isaga 15, bwagaragaje ko abantu bicara imbere ya mudasobwa mu gihe cy'amasaha arenga 4 badahagurutse bibakurira ibyago byo kwicwa n'indwara iyo ari yo yose ku kigero cya 50%, gufatwa n'indwara z'umutima, kuribwa mu gituza cyangwa se gufatwa n'izindi ndwara ku kigero kiri hejuru y'125% nk'uko Erikrema ibitangaza. Umuganga mu ivuriro rya Mayo Clinic Dr. James Levine yavuze ko kwicara igihe kirekire bingana no kunywa itabi. Uyu Dr. James akomeza avuga ko kwicara igihe kirekire bidakurura kwiyongera kw'ibiro gusa, ko ahubwo bizana n'ingaruka zikomeye zo kurwara kanseri, indwara z'umutima nk'uko abanywa itabi bibagendekera. Uyu muganga akomeza avuga ko gukora siporo n'imyitozo ngororamubiri bidakuraho burundu ingaruka ingingo ziba zatewe no kumara umwanya munini umuntu yicaye. Avuga ko icy'ingenzi ari ukugerageza uburyo umuntu yagabanya ayo masaha agacishamo agakora ingendo zituma ananura imitsi. Abashakashatsi batanga inama ko umuntu aba akwiye gukora uko ashoboye, akamara umwanya muto yicaye, agacishamo agahaguruka, akagendagenda, akongera akicara ntamara amasaha menshi yicaye ahantu hamwe. Abashakashatsi bakomeza bavuga ko abantu benshi usanga akazi bakora kabasaba kumara amasaha menshi bicaye, ku buryo usanga hari n'abatabona akanya ko kuruhuka, ugasanga n'amafunguro bayafatira imbere ya mudasobwa bagakomeza gukora akazi. Ibi kandi usanga kenshi nta umuntu yabihungira, cyane ko hanze aha kubona akazi bigoye, umuntu akaba atareka ko akora. Gusa inzobere mu buzima zikagaragaza ko ibi bigenda birushaho guhangayikisha kuko biri mu biteza ibibazo byinshi. Ubushakashatsi bwerekana ko kumara amasaha menshi ku ntebe bishobora kwangiza umubiri wawe wose ndetse bikanagabanya igihe cyo kubaho. Mu mwaka wa 2018 Annals of Medicine Internal Medicine yasohoye ubushakashatsi bwakorewe ku bantu 8,000 bakuze bwerekana isano iri hagati yo kwicara igihe kinini ndetse n'ibyago by'impfu z'imburagihe. Abashakashatsi bagaragaje ko akenshi bitangira hakiri kare. Bumwe mu bushakashatsi buherutse gukorwa bwasohowe muri JAMA bwerekanye ko mu banyamerika barenga 51,000 babajijwe igihe bamara bicaye cyiyongereye mu byiciro bitandukanye mu gihe cy'isaha imwe ku munsi hagati y'umwaka wa 2007 na 2016, kandi aha harimo no kuzamuka kw'imibare mu buryo bugaragara mu bari mu cyiciro cy'ingimbi. Eric Hoda, umuganga w'inzobere mu kwita ku buvuzi budasanzwe bw'abarwayi bafite ibibazo by'imitsi, akaba n'umwarimu muri kaminuza ya Yale, yavuze ko kwicara umwanya munini ari imwe mu mpamvu nyamukuru zitera indwara nyinshi zivurwa mu ivuriro rye. Avuga ko bikunze gutuma abantu benshi bamugana cyangwa se bakaba banagana abandi bakora akazi nk'ake. Avuga ko ubuzima abantu basigaye babayeho butuma bamara igihe kinini bicaye, nk'iyo bari mu kazi bicaye imbere ya mudasobwa cyangwa se televiziyo, hakaba bahora bagenda mu modoka, muri gari ya moshi, mu ndege ndetse n'ibindi bitandukanye. Ashimangira ko ibi biri mu bishobora gukurira ubuzima bwa muntu ibibazo bitandukanye byiganjemo indwara nyinshi zidakira. Inzobere 5 zo muri kaminuza ya Yale zagaragaje uburyo kwicara igihe kirekire bishobora kugira ingaruka ku buzima n'icyo umuntu yakora kugira ngo yirinde ibyago biterwa no kumara igihe kinini yicaye. Aba bahanga bavuga ko mu
bibazo bishobora guterwa no kumara igihe umuntu yicaye, harimo ibibazo bijyanye n'imiyoboro y'amaraso. Dr Thompson, umuganga ubaga imitsi, avuga ko niba amaguru n'ibirenge byawe binaniwe bishobora kubyimba, bikaba byaguteza kubabara, bikaba binashobora gutera kwipfundika kw'amaraso cyangwa se amazi mu birenge biturutse ku kumara igihe kinini wicaye. Ushobora kandi no gukurizaho kurwara indwara z'imiyoboro y'amaraso. Dr Thompson avuga ko abagore batwite cyangwa se abafata imiti yo kuboneza urubyaro, abasaza n'abantu banywa itabi baba bafite ibyago byinshi byo guhura mu buryo bworoshye n'ibyago byo kugira uburwayi bw'imiyoboro y'amaraso kubera kumara igihe kinini bicaye. Dr Thompson akaba agira inama abantu yo gufata ingamba inzira z'ikigendwa. Bwa mbere, niba ufite ibibazo byo gutembera kw'amaraso, avuga ko ugomba kwegera muganga wawe. Mu bindi bibazo bavuga bizanwa no kumara igihe kinini umuntu yicaye, harimo kubabara igice cy'umugongo cyo hasi cyangwa se urutirigongo. Dr Hoda avuga ko kwicara umwanya munini bishyira imbaraga nyinshi mu miterere y'uruti rw'umugongo ndetse no ku zindi ngingo nk'ibitugu ndetse n'ikibuno, cyane cyane iyo umuntu aticaye neza. Atanga urugero rw'iyo umuntu yicaye kuri mudasobwa, akenshi aba yunamye yahese ibitugu, uko rero igihe kigenda bishobora gutuma umuntu ahura n'ibibazo bitandukanye. Kwicara umwanya munini avuga ko biri mu biteza ibibazo ubuzima bwa muntu muri rusange, kuko bitera umunaniro ukabije w'imitsi hamwe no guhagarara kw'imikaya ifasha mu kurambura mu ivi. Akomeza avuga ko biteza nanone ibibazo ku mikaya yo ku kibuno, bikayitera gucika intege, bikaba byakurura kubabara umugongo cyangwa se ukababara ikibuno. Uyu muganga kandi akomeza avuga ko gukora umuntu yicaye igihe kirekire bishobora no gutuma amagufa ye yorohera. Inama Dr Hoda atanga ni ukwitondera aho ukorera, ukagerageza kugabanya umwanya umara wicaye, ugerageza kwimura mudasobwa ngendanwa yawe kugira ngo bigufashe kutaguma gukora wunamirije, ibiteza kunanirwa kw'imitsi y'igikanu ndetse n'ibindi. Mu zindi nama bavuga ko niba ameza ukoreraho atagufasha kuba wahindura uburyo ukoreramo akazi kawe, usabwa nibura kujya ugerageza buri minota 30 ugahaguruka ukagendagenda kugira ngo utazamara umwanya munini wicaye. Indi nama batanga ni uko aho kohereza email cyangwa se guhamagara mugenzi wawe mukorana, wenda uri mu kindi cyumba cyangwa se mu yindi etage igihe mwaba mukorera mu nyubako igeretse, bavuga ko wamwegera mukavugana icyo wifuza imbona nkubone, kuko uko guhaguruka ukajya kumureba bizagabanya wa mwanya wari umaze wicaye, bityo niba wari uri gukorera kuri mudasobwa wahise ibitugu nibura birambuke. Ushobora kandi no gukoresha uburyo bwo kunywa amazi igihe uri mu kazi. Aho igihe uruhago rwawe n'impyiko bikora neza, biragoye ko wamara litiro y'amazi umubiri utarakwibutsa ko harashaka gusohoka kugira ngo ayo uri kunywa abone aho ajya. Uko guhaguruka ujya mu bwiherero kwihagarika biri mu buryo bwo kwirinda ingaruka ziterwa no kumara amasaha menshi wicaye. Ushobora kandi no gukoresha uburyo bwo kubara intambwe wateye, pedometer. Ubu buryo uko bukora, ushobora kwifashisha amasaha agezweho azwi nka smart watches kuko zigira izi pedometer. Ushobora kandi no gushyira application ya pedometer muri telefone yawe. Uko bikora rero, iyo uri kugenda, ya telefone cyangwa se ya saha yawe ibara intambwe wateye ndetse n'ibirometero wagenze. Hari kandi nubwo hiyongeraho kukwereka ingano y'ibyo wasohoye mu mubiri wawe bitari bikenewe. Ubu buryo buba bwiza cyane iyo ari intego uhuriyeho n'abandi, kuko wabikoze iyo abasangije amakuru y'ibyo yagezeho ku munsi, na wa wundi wari wibagiwe cyangwa se wari wagize ubunebwe ahita aba nk'ukangutse, bityo nawe akiminjiramo agafu. Niba uri kureba televiziyo mu rugo, ugirwa inama yo gufata umwanya wo kugendagenda no kwinanura nko mu gihe cyo kwamamaza. Ibindi byago bikururwa no kumara igihe kinini umuntu yicaye harimo indwara z'umutima. Umuganga w'indwara z'umutima witwa Rachel Lampati avuga ko kwicara igihe kinini no kudakora imyitozo ngororamubiri muri rusange biri mu bitera cyane indwara z'umutima n'imitsi, ari nayo mpamvu nyamukuru itera impfu nyinshi haba ku bagabo ndetse n'abagore. Akomeza avuga ko umuntu umara igihe kinini yicaye ahura n'ingaruka mbi nyinshi. Uretse kugabanya umuvuduko w'amaraso mu maguru, kwicara igihe kinini binagira ingaruka mu kugenzura isukari n'umuvuduko w'amaraso, mu guhindura imikorere isanzwe y'imiyoboro y'amaraso, bikaba intandaro y'indwara nka diabete ndetse n'indwara z'umutima. Uko umara umwanya munini wicaye, niko ibyago byo guhura n'indwara y'umutima cyangwa se gupfuza izi ndwara z'umutima byiyongera. Inama itangwa na Dr Lampati avuga ko nta nshuro zigenwe umuntu aba agomba guhaguruka ku meza akoreraho, ariko iyo witaye ku kugabanya igihe umara wicaye ndetse n'urugendo rugufi buri munsi, bikaba bifasha abantu benshi kugerageza kugenzura imyitwarire yabo, bikagaragaza ko bibagabaniriza ibyago biterwa no kumara igihe kinini umuntu yicaye. Mu bindi byago bikururwa no kumara igihe kinini umuntu yicaye harimo kongera ibiro ndetse n'umubyibuho ukabije. Wajamehal, umuyobozi wa gahunda yo kubungabunga ubuzima no kurwanya umubyibuho ukabije mu ishami ry'ubuvuzi rya kaminuza ya Yale,
Avuga ko hari ubushakashatsi bwerekanye ko hari isano hagati yo kwicara igihe kirekire no kwiyongera kw'ibiro binagirana isano ya hafi ndetse n'umubano ukomeye cyane na diyabete. Yongeyeho ko ibi byumvikana. Ati nibura dusubiye mu myaka 100 ishize, kugenda byari igice cy'imibereho yacu ya buri munsi. Niba ushaka amazi wagombaga gusohoka ukajya kwiriba kuyavoma. Waba ushaka kuvugana n'umuturanyi wawe bikagusaba gusohoka nawe ukamusanga iwe. Muri iki gihe kubera iterambere ibi byinshi byaratwegereye. Usanga hari abarira mu kazi cyangwa se bari imbere ya televiziyo. Avuga kandi ko ibi byose bishyira mu kaga ko kurya ibirenze urugero bitewe n'uko bariye barangaye. Bityo rero bikaba byabatera kongera ibiro mu buryo bwihuse. Inama ya Dr. Mehal ni ukwirinda gufata amafunguro yawe ya saa sita ukibifatanije no gushakisha ibintu runaka kuri murandasi, usoma amakuru se cyangwa se ureba ibindi bintu bitandukanye kuri YouTube kuko iba ari bibi cyane. Akomeza avuga ko iyo uriye ufite ibindi bintu biguhugije uba witwa ko wariye, ariko kuko utabyitayeho utabishyizeho umutima n'ubwenge, burya ngo umubiri ntushobora kubyakira uko bikwiriye. Indi nama atanga ni ugushakisha imyitozo ngororamubiri itandukanye uzajya ukora ukayihinduranya, kuko bamwe usanga bibanda cyane ku myitozo ngororamubiri ifasha umutima. Akomeza avuga ko ibi atari bibi, ariko iyo myitozo ikozwe nibura hagati y'iminota 10 na 20 bifasha cyane, bikaba akarusho iyo myitozo ikozwe buri gihe. Ikindi cyago kizanwa no kumara igihe umuntu yicaye ni indwara ya kanseri. Dr. Xavier, umuyobozi wungirije wa gahunda yo gukumira kanseri muri kaminuza ya Yale mu ishami ry'ubuvuzi, avuga ko kumara igihe kinini umuntu yicaye mu kazi ndetse no gukora akazi kagusaba kwicara muri rusange, byombi bigaragara mu bitera kanseri, kimwe no kurya inyama zitukura cyane cyangwa se kunywa itabi. Akomeza avuga ko igikenewe ari uguhindura imyitwarire yacu muri rusange ndetse no kugerageza kubungabunga amagara yacu. Ushobora kwibaza ati se ubundi kuki kwicara igihe kinini bishobora guteza umuntu ibibazo? Mayo Clinic ivuga ko burya iyo umuntu yicaye umubiri we ukoresha imbaraga nke kurenza iyo uhagaze cyangwa se uri kugendagenda. Ubushakashatsi bwahuje kwicara igihe kirekire n'ibibazo bitandukanye by'ubuzima, harimo umubyibuho ukabije, kongera umuvuduko w'amaraso, isukari nyinshi mu maraso, kugira ibinure byinshi mu rukenyerero ibizwi nk'ibinyenyanza, ndetse na cholesterol itari nziza. Kwicara cyane muri rusange kandi igihe kinini nabyo bisa nkaho byongera ibyago byo gupfa biturutse ku ndwara zifata umutima ndetse na kanseri. Mu isesengura ryakozwe n'abashakashatsi ku nyigo 13 zivuga ku bantu bamara igihe kinini bicaye, basanze abicaye amasaha arenga 8 ku munsi bafite ibyago byo gupfa bingana n'ibituruka ku mubyibuho ukabije ndetse no kunywa itabi. Bakanavuga ko hari ubundi bushakashatsi bwakorewe ku bantu barenga miliyoni bwerekanye ko kumara iminota 60 kugeza kuri 75 ukora imyitozo ngororamubiri ku munsi birwanya ingaruka ziterwa no kwicara cyane. Muri rusange ubushakashatsi bwerekanye ko kwicara gake no kugenda cyane bigira uruhare mu buzima bwiza. Batanga inama zo gufata ikiruhuko nibura buri munsi cy'iminota 30, bagatanga urugero ko ushobora kuruhuka uganira n'umuntu kuri telefone cyangwa se ureba televiziyo. Mu gihe waba ukoresha mudasobwa mu kazi kawe bwo bakakugira inama ko wayishyira ahantu higiye hejuru, nko kuba wakwifashisha aho kuyitereka igihe ari mudasobwa ngendanwa kugira ngo yigire hejuru. Ibi bikaza gufasha kuyikoresha bitagusabye kuba wunamye, bityo birinde kwangirika kw'imitsi y'igikanu nk'uko twabibonye haruguru. Ikigo cy'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi gishinzwe umutekano w'ubuzima bw'abakozi cyasabye abakozi bamara amasaha agera ku 8 bicaye mu biro kujya bafata umwanya bagakora urugendo rw'intambwe nibura 9,000 ku munsi. Ibi bigaragara mu bushakashatsi iki kigo cyasohoye nyuma y'umwaka bukorwa, bugaragaza ingaruka zo kumara umwanya munini wicaye mu kazi n'inama z'ibyo umukozi yakora kugira ngo yirinde izo ngaruka. Ni ubushakashatsi bwagizwemo uruhare n'inzobere mpuzamahanga mu rwego rw'ubuzima zirimo Case Payable, Nicolian de Langen, Alicia Bolkiewicz ndetse na Jacqueline Snyders. Ubushakashatsi bwakorewe mu bihugu bigize uyu muryango bwagaragaje ko muri rusange abantu benshi bamara amasaha ari hagati ya 7 kuri 24 bicaye. Nko mu Bufaransa ku mpuzandengo y'amasaha 4 n'iminota 10 baba bari mu kazi. Mu mwaka wa 2017 nibura 39% by'abakozi bose bakoreraga i Burayi bari bafite akazi kabasaba kumara umwanya munini bicaye, bakoresha mudasobwa, batanga serivisi zo kwakira abantu kuri telefone, abandi batwaye ibinyabiziga.
Mu gihe bigaragara ko aba bakozi baramutse bamaze 1/3 cy'ubuzima bwabo bicaye, Case na bagenzi be bagaragaje ko iyi mikorere yagira ingaruka zikomeye ku buzima bwabo mu gihe hataba hafashwe ingamba z'ubwirinzi. Mu ngaruka iyi mikorere iteza harimo indwara ya diabete, umubyibuho ukabije, umuvuduko w'amaraso ukabije, guhungabana k'ubuzima bwo mu mutwe, kanseri n'indwara z'umutima, bikaba byatuma umukozi apfa imburagihe. Mbere yo gutangira ubu bushakashatsi, Case na bagenzi be batekereje imwe mu ngamba z'ingenzi zo gukumira ibi byago, harimo gukora imyitozo ngororamubiri, by'umwihariko ugafata umwanya wo gutembera mu mwanya w'ikiruhuko. Bafatiye urugero ku bakozi barenga 70,000 bo mu bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'i Burayi bari ku mpuzandengo y'imyaka 61 y'amavuko, babambika ibikomo by'ikoranabuhanga bifite ubushobozi bwo kubara intambwe zose umuntu yateye n'igihe bamaze bicaye mu kazi. Case na bagenzi be bakoreye ubu bushakashatsi ku bantu bafite ubuzima buzira umuze kugira ngo babakureho amakuru yizewe ku mpinduka zabaye ku buzima bwabo hashingiwe ku mibare yafashwe n'ibyo bikomo. Ubushakashatsi bwagaragaje ko abateye intambwe ziri hagati y'ibihumbi 9 n'ibihumbi 10 buri munsi byabagabanirije ibyago byo kuba bapfa vuba ku kigero cya 39%, mu gihe ibyo kwandura indwara z'umutima byo byagabanutse ku kigero cya 21%. Abateye intambwe zigera ku 9,700 buri munsi bagabanije cyane ibyago byo guhagarara k'umutima n'ibyo guturika kw'imitsi yo mu mutwe. Ubu bushakashatsi kandi bwerekanye ko niyo umukozi yatera intambwe 2,200 ku munsi byamugabaniriza ibyago byo gufatwa n'indwara zitandura, ariko nanone bikagabanuka bitewe n'ubwinshi bw'intambwe yateye. Aba bashakashatsi bakaba basoza baburira abantu bamara umwanya munini bicaye mu kazi ntibafate umwanya wo gukora imyitozo ngororamubiri irimo gutembera, niyo byaba ari akanya gato, ko kutabikora ari ugushyira ubuzima bwabo mu byago. Ngayo nguko rero uko byifashe ku bantu bamara igihe kinini bicaye mu kazi. Nizere ko niba wakurikiye neza izi nama ugirwa n'inzobere mu by'ubuzima bizagufasha kubungabunga ubuzima bwawe, bityo ucukubiri n'indwara zitandukanye ziterwa no kumara umwanya munini umuntu yicaye mu kazi. Ndagushimiye, komeza ubane natwe kuri General Knowledge Infotainment.